oromo tuane ulfadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleyen ki islama ka dunya rajirtan hundinu obboleyen ki oromo da kan kristiana ka waaqeeffata kan pente da kan sababira hundi khaysan obboleyen ki oromo ka dunya rajirtan hundinu nagenye ki obbolumma oromumma qamantina batinsan bakka jirtanit ardi tana gubatti hundo bakka jirtanit isnago yo oromo qulqullu taatan yo nama yadu taatan yo nama sabafa do taatan yo nama qabsofa do taatan video kana akkuma seentanin hundi khaysanu share goda angonni dabarti guyyanni dabra dukanti ifani dalamti akki arra borun jiru akki boru iftani jiru ni jiramti oromumma namo yomiyun jiramtu yomiyun geddaramtu yomiyun sharafamtu yomiyun irrattu akka seentanii share goda kana jaalatus kana jibbitanis hundawlar se anammo hunda kaysanu walqitaan isin jaaladda warri qabsoo keenya kanuti godhaa turre isin ingalin amma booda isinif gala jedhen abdadda tana jee gaan fixe booda obboleeyyan kiyyaa sagantaa sadii ifin gad dhufe hedduu Facebook kanarraa eegaan bakka bu'aa ummataa ta'e sagalee ummataati anamma hogguun asirraa haasa'u hogguun asirraa fincilu hogguun asirraa dhawwaaqu hogguun asirraa facaasu jechuudha dhugaa sagalee ummataati ana bakka bu'aa ummataati heera kiyya ka bakka bu'aa ummatummaa san fayyadameen dhugaa ummata kiyya facaasa malee ani wardiyaa ummataati malee wardiyaa barcuma mootummaa aangorra jirtuuti miti no ani kursi qabaa presidentootaati miti an kursi qabaa paartiitootaati miti an wardiyaa ummataati an sagalee ummataati amma booda ta durii fi ta ammaa waladda yoo singalin siigalchuun dandawan qabsoon akkasin deemti gaa faalkaa jijjiirratti adeemsa jijjiirratti humna jijjiirratti toofta jijjiirratti qabsoon akkasin deemti gaa kalee qabsaawaa dhaabaati qabsaawaa paartiiti qabsaawaa mootummaati arrammoo an bakka bu'aa ummataati sagalee ummataatiin dubbadhaa jechuudha akkasin wal hubachuu qabna gaa ani imimmaan ummataatiin irraa haquu dubbadha cubbuu ummatarra deemtuun dubbadha jechuudha haqa ummataatiin saaxila baasa jechuudha hattummaa ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saaxilaa jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabnaa beekna gaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaala akkitti wal hubannu kalee fi arri waladda wal hubachuu qabnaa beekna akkitti atis ana laaluu qabdu akkin ani sitti salaaluu qabu akkas ta'uu qaba beek kalee arri arramma an kalee miti arra an amma ka ummataati imimmaan ummatarraa hin dubbadha roorroo ummatarraa hin dubbadha mana ati eebbisaa olturraan haasawan chiginyi ati dhaabaa olturraan haasawan beemagan ani imimmaan ummatarraa hin haasawa beela ummatarraa hin haasawa du'a ummatarraa hin haasawa roorroo ummatarraa hin haasawa ajjecha ummatarraa hin haasawa hidhaa ummatarraa hin haasawa gidiraa ummatarraa hin haasawa malee an bakka bu'aa keeti miti an bakka bu'aa ummataati ati nan fillee beeke ummataan na fillee nu dubbadhu jeennatta manee na fillee beeke numaan dubbadhaa fi jechuudha ummataaf sharqiin narra jira ummanni na dubbadhu jeenna fillee anilleen isaanii dubbachuun sharqii jira jechuudha tanirratti waliin sigaallu akkasi wala hawwannu jechumaaf jira warra keenya kan silaa'oo kijiba beeku kanaaf hin xiqqoo irra isinii bahu jira laala warra keenya haamata meeqa kijiba wayyaanee irraa baree diqaalaa jinnii wayyaaneedha ta wayyaaneen xuuxxoon guddiste ta ammallee xuuxxoon wayyaaneedhaallee amata afur keessatti isin irraan dhumin warra chiipsii wayyaanee as keessa isin taayisee isin keessaa shubbistu yaa'u isiniifi ni mujjiraa jechuudha an bakka bu'aa ummataati Hangaasa Ahmad Ibrahim bakka bu'aa ummataati ummataan na filate ati na filanne yani achitti adabane daafi ati laal kara baane beek an ummataan na filate ummata kijibsiisi nu wajjadhu an siin wajjadhu laal akkasitti laal shartii tana qabrin seenaa warana
خخلي جستسن بر ايدو تخيا خاتي خلي جستسن ايدو خيا بر خانغاسا جيسي يتيني سجلادي تسن لال خميلينا سديسي خنينا جتنيني اجيسي انغاسا يتنيني سجلادي تسن خدچي اداما سي خنينا يتنيني سجلادي تسن خبيالا كوماندو سيبرسيسنا اجيسي انغاسا يتني قربان قربا سباتي قربا امتا جالتو قربا ابي جالتو اكم قدين اجيسا جي اسن جلادي تي اسن امو نوي ما يتني اسا جيستن سن انبرساني دو اي برن اسا نجيسني نجيستني بر انا بر خد جيستن انا جيستني بر انا قافة جوار محمد منساتي الرا خبجمو بجوار محمد منساتي الرا وارديار را قرطن ani juari nika jibda motu ma bardia sir rangur regen juara rabsature aramo juari ifamana godi janjachu si arabsu giyaf gafas ifama ummatu ma dunya rajiru unda taratin ifama si gafa danja nama juari malif angafas sinama kasen isanama chubuse isan sinramfune joleda ma cupu ya daje isarabobe tai sinnatim tanin dogogore arana jala jolle gize futan amma na jala amfune an jolle biranin kaba republican guarding kaba na bira jirti yadina tatana oromon warra qof yadi man na bira jira yadina tatana oromia fudate ya shimallis ma fi fiqadu fudate Commissioner Ararsa fudate warra boti gada kharrayu ajese fi hatu jimati fi siminto tu fudate male motumman abiyina ram fudanne anjolle akasi tubada sirri tubada tana sirri tubada tana anjolle ne eju khanarra fudate fiqadu tasamma shimallis abdisa Commissioner Ararsa mardasa fi jarasadere walik indawe jolle na jala fude leili akuma gaba juari rafude ni na jala fude akam gode gabe dubada khalen juari kijiba je dubatu taren je en goda khiya qota de chubakani tido khodo la hakumo litimna be kharra naka nama oromo kana yama heddu هذا جو دعاتنا أنا نمشينا كابوت نمخلي بدير رايف سرّي سودان دو نم إيفما نم غافت سودان دو نم ماس وان بلّي سرّا براتو نم فول درا فماس وان سرّاو كابو دبّت سودان دو دوغو غوران كابو كنرد أنجوار غافا إسان جولة جلافودان نمني جوار محمد غديبه الربس أنا Oromoni beta membeta way khijibatun anatu arabsatur ya bada khijiba jolle sirranfune je eda juarin kijibne na kijibe eda juarin sobne na sobe akuma juar godesan jolle na jala fudan bati sadi afurdura yachu gavman aboti gada ajeftan je satil anga amanam ga shiram bekhwan Jachun an shiraf jachan America ngal leveran Canada shiraf jachan ngal leveran ish shiraye changalen Oromo gabrom suvingalen Oromo bochi suvingalen Oromo chukurso suvingalen ambar jirutiya ilmankiya hada manakhiya qabenya khiya وانين أورومو رجالة هودا ديسه جرورا نمني جالة هودا ديسه أمة أورومو في لدى خانين بيك غليف أمة أورومو تيفي غياتو كو أدو نجا أدو سلامة أدو جرورا أدو نجدا أدو كنانيدا أمة خيابا سجيتين غليمالي مالين نبي أمريكان أنيو نجيسو غلين أمريكا أنيو تيروريسو غلين أمريكا so roro rafingale ogu mataka ya rorisan hinusu echon malif kayo nangale rorisu miti kayo nangale vajesu miti kayo nangale vidu miti
Oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo Oromootti aduu dukkaneessuuf hin galleen. Hin galle. Badhaadhinni Oromootti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni Oromootti aduu dukkaneessa jee amanee biyyatti hin galleen. Ammaas hin galle. Ammaas hojjechuutti hin jiru sanirratti. Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee uummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee uummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si argattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. Badhaadhinnis kanatti amana jee namanneesi. Ammoo guyyaa Juwaari irraa ijoollee halkan leellii guuran ka Juwaari inni ka jibda jee ana. Arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuun maqaa Rabbiitiinis maqaa Oromootiinis maqaa ilma namaatiinis. Dhiifama. Nika jibdeen isaan jee akka inni kijibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal Rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leellii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leeli mucaan Muhyiddin ja'aniin kun dhalataa Jimmaati hangaana nabiyyi jaaladhu beeka. Hangaanan paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya kararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbatee na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangaana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanaan paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangaanaan uummata Oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangaanaan uummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika kiyyatee eegumsa kiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan. Taa inni naan je'uun ta'a. Bakka nyaannu hundatti isaan na eega. Rabbii gaditti tiqatiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Juwaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa Karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajimaa arraan tana isaan keessaa dhawaa ku jiran tana. Taniif arraan tana lafa kana shabachabu jiran tana. Ta arraan namaaf osoo ta'een bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuudha. Mucaa kana halkan leelii walakka wayi dubbadde hin dubbanne namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diinaan qabani. Andina qabu yoon andina ifite male. Mucaa kana halkan leelii ijoolleen eeydu wajji kottu baajanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifimuu dideen callise. Maaliif Juwaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Juwaar keenya Juwaar Mahammad. Yaa obboleessa keenya natti fakkaatee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu. Ta'u bolummaa. Osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arkee wanti sammuun qabdu. Yellaatamu.
خنان قبض وانتي هندسي مو ربي سجلت ديبس وتاتي ربي أرمي سياتر سيسو أورميات أنا أمنتي موتي قدين ديبين يو دفتلمو وجيجير نام سما خياتي ولما غلطتي يجوغي سيفو غلطي كزين أكنتي جينكيغو سيف غلالال كزين نمني بيتا هيتشتي وانا مايمو ورو ني جينكيغا جينكيسو ني بيتاني يا أوروموتي جينكيسو نين كيسابير يعني جواري وجاريرون كابو جواري سنجالدو أنكن نجالدو أبي خنين جالدو سبارتي بداديناتي أماس أبي نجالدا بارتي خي خبدادينا نجالدا حتى في ورموج أرى نجيجة ترنياته أرى سامين سافي أجج شرطة خنا أنقدو أتياتين بلالفة قرنا أجعلوا انديسا فتاتين جرا إسنيفين التلفوتا سنسختن وكبا غدا خريوتي أكما غاريتين إسن رفوتا أورومو كما كوادا أورومون تنغو وغرباليسا سلاو نما والتاني تازيات إسن دكوانا خايتاني شومو أفاني فچا جمانيا جاتي ربين إفزن سنابر سيسو لال ورّي جارا أوالي تايناتو كن ورّيك إلمو قلتو أوالي تايناتو warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru يا أرومو ربي سناجيجو جبا خيسنا والتني أولغلتني رفورا ربي سناجيجو تازياتي سني خاتني رفورا ربي سناجيجو مافدو أنمني هو تازياتا أوتاتي ماف كبساو نمني هو تازياتا أوتاتي جوتاني متبر علمنا ماكون جوتاني نيراتي نكني تلسيسن جوتاني تنا تكنا دهنتنا خرارة يسوتنا غرتني takana kubbacha batatan oromo jotani miti ber khanira tinakani dalesisan jotani miti nuti niranu khannani nun dalesisan nuti shanyi sani miti ummata sani miti nuti abbabiyati dikala nutabachun qabdu shaytani nutabachun qabu nuti barabbabiyati maafnamni nutabata jotanii taatee bakka iyyuu ustaanii taaziyaa teessanii shumoo afaanii facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan maqaa isin beekaniif oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru tokko dirqiin baasan namaa dirqiin walga'ii gaafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu hin jiru sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru oromiyaa guututti wallee falaanii namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko kan isa jaalatu hin jiru oromiyaa tana kanuma abaaru bakka deemtu kan dhageessu haay maaf nama abaartuun bultaati maaf nama abaartuun jiraataati hattuudhaan jiraataati bilisoomee jecha saamtuudhaan jiraataati bilisoomee jecha kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha ajjeefamaatti nama bulukee ta'ee bisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha eenyuun jiraataati maaliif jiraata maal taatee jiraata maal faayidaan kee bulukee taa caala moo si caala kan dildilaa caala moo si caala namummaan mana barnootaa caala moo si caala yoo ati jiraatte barattaa bara yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara مالي للين مالي خضران مالي مدران مالي خون جتان أبجراتاتي
gursum bombaa si harkan jirtu baabila jinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maalaati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee eenyuuf du'e jaarraandire maaliif du'e jaarraarre eenyuuf du'e taaddasarre eenyuuf du'e elemore maaliif du'e waago guture eenyuuf siif dabarsuuf du'anii bar sitti dabarsuufi miti siif wayyeessuuf du'e malee sitti ammeessuufi miti hattuu bulkeetaa hattuu simintootiif gabroomta hattuu daantiitiif gabroomta hattuu miliyoonaa malee nama dubbisneef gabroomta maaliati sitti fakkaate nuti keessa seennee garre ilaa hudduusi keessa baane akkana dubbachuun jirra si fakkaateeti afaanii hudduusi keessa ol yaane keessa gaddachaane laallee garree dubbachuun jirra yoo duunees ummata keenya taa'imnu jenne maal qabdaati yoom nama taateeti Khobe qabdamo mana qabdamo ifa qabdamo daandi qabdamo bishaan qabdamo jiru qabdamo mal qabdati me mal qabdati injirachu jirta ona ana gara ana kaisa unta mal qabdati me mal qabda ya romonatti mime mal qabda me khamisi foyawe khamisi raji jirame Giro jotani nirati nakani haasoo isiisan hin dhageeffatin nutu hudduusi afaaniin ol seenee afaaniin hudduusi gaddachaa'ee harkee jira waan tana waan isin taate nutu harke naatu harke kaleessa hogguun juwaara abaaru'aan dhugumaaniin abaaru'aa ture hogguun shanee abaaruus dhugumaaniin abaaraa ture arraas hogguun hattuu oromiyaa qoqortee nyaatte ummata si ajjeeste bulkeete eebbistu tana hattuu simintoo hattuu jimaadha hattuu ajjeeftuu namaadha hogguun abaaru dhugumaaniin harkee hin abaaru jira naa walqixa garteeti keessa galeetiin isaan fakkaadhee wajji jiraadhee wajji hojjedhee wajji dalagee waan isin baatu fincaansii beekee baran waan isin baatu hattuu bulkeetaa tana hattuu simintoo tana hattuu nama nyaattu tana akkasin nyaata Muhyiddin Abbaa Jahad ilma Jimmaa dhalataa Jimmaa hangaasaa ajjeesii jaadini jalaatite miliyoona sadii khannina jaanini jalaatite lafa adaama si khannina jaanini jalaatite biyya alaa barnoota komaandoo si erginaa jaanini jalaatite mucaan kun mucaa akaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hangaa wajji dalage amma sadeen an hammeenya irratti dhaga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti himne silaanatti hime qaataan isinitti himene Natinimnen Amanda Gojira Nama Kudashani olittime Aranati mujiran amma namni kumunutti dengada jatu khaleda arra namni adda hundinatti mujira Ajjeesi jaanini isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattuu Abiy ajjeestee aangoo barbaaddu hattuu masaraa seenuu feetu hattuu ummata sabaa sablammii ficciciistee shanee kijibaa jaartee ummata ficcisiistu hattuu mootummaa tana jeequ jirtu hattuu nagaya mootummaa kanaa dhorku jirtu hattuu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin ajjeese nu ilma jaanii maalif guyyaa waati qodura Shaafii nama jamu nama Ilbaabur bulchaa ture
bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa xiqqoo dura isa ramadanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana shaafitti hime shaafiin kun Abiyyi wal beeka ilma gandaati ilma qe'eeti Abiyyi nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuudha mucaa qaccee qaxara cabsan jechuudha tujjaara hojii mooraawee dachii namarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirriktii aangoo qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuu takkumaa jechuudha tun tirrikt diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkumaa jechuudha drama drama Hacaaluu Juwaarii ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkumaa jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii muyaddin namni naa hojii muyaddin agare muyaddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaru miti mucaan ilma jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adoodii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbee lafarratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isinii baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya kana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garreemoo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha shanee baqattuutu ummata fide no shanee jarri kun jaareetu ummata fitu jira shanee maa jaalle maarooti miti ka ummata fitu jirtu የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው እንጂ ሸኔዎች አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም እንደተውኩን እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም ነ ስለምናቅ ነው ምንናገረው ስለምናቅ ነው ምንናገረው የሰው ነፍስ ያንገበግበናል ቋቅ ብሎናል መግለጫ ሰልችቶናል ያዘም መግለጫ ቋቅ ብሎናል እኛ አንፈልግም ያዘም መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው ንጹሃን ከግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም በፍጹም የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስር ነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር
መቼም ሞት አይቆምም ቃሌን ለምድር ለሰማይ ህንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሰነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡ ደመምተ ሁንዳፍ ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን ደበይሳን ሆጀተኒ ፍንጋፈተምነት ነገኝ ኦሮሚያ ከይሰ ዱፉታ ተኮለን እንጅራቱ ወይቹ በፍጹም አይኖርም ይሄ ኦሮሞማ አይደለም ይሄ የኦሮሚያ ጉዳይም አይደለም ዶክተር አብይ አህመድን ከስልጣን ለመጣልና ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው አብይ ረቱ ማን ውድከው ሽራ ጀርኹ ነው ጀቻ ጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንገረ ቀበደንዱ ባሰንዱ አና خلي مجانا يقوى جيستاني بروغونا مخوطا نجيسا أيون دويس كنجيسو شمالي سابديسا فكادو تسمى كوميشنر عرسا مرداسا خنالا خبراتو كو دينا كبون ورنا نو روميا رد ليدن هندي خناقينجا ولي كمنو جوادا وجدا وري كو دينا رجرتان هندي كل كلو رغدون كيسن وري آنا رجرتان هندي رغدان كيسن نغا قبدن Casan jara toko ni jirti enyu makadam beina. Amo warri ana bulchu jirtan, warri godina bulchu jirtan, warri oromia ra jirtan, warri federal jirtan, warri ilman oromo tatan, khawal kuma kamdu khannaga oli kam amalle jalala fi khabajan oromuma fi silikabu akkasuma jirt hattu fi isinto komiti. Khunanga namatikada oromia rais matada بالسجنا بيرو الرئيس متى إسافي جاساس نجارة الرأس أو جرا إفتي مخنا galani dufe wali ni sinfudu ta kutufte isani nam so bole samolu khaysani khana la amwa laftu matini siniti mabe galani sinfudu ta wali jarri khutu daf qarrer jira ni khuta jarri khudu ay hasan ali ni khote junedi saddu ni khote achi boda prodronto ni wanga junedi saddu ni khote achi boda khadu fe ilmi jimmatis enyu dokter enyu ka ambassador Australia ture ni khote achi boda lamma magar satis ni khote guni sangan numa khota sangao ji khutu barbadan hada isatti dadda wajjatani hanga numa debisan ni khuta hanga ni khutu mo oromuma jabe fada tan ni sinino isininja ojjada ojjatu banani sinda we chasa tayeti sinje chasa lamma amma durati chasa tayeti fitasa durati chasa taye no durati chasa lamma Casa tayiba yani nama don amma jijiram tedi casa taye casa angasa ya nama don beta gada chokiya malim dua lamati tayiba jala ba watani dua khiya bi khataye ratin duina mal taye nama hayuda nama oromia bulchudan do nama ethiopia bulchudan do taye jalala ummata qaba taye haqafu jata gandumman qabu hattumman qabu kulkullu la fisalan ونك فدت وان فدت بطوف تاين نت لال أنا ما خطاب ربي داود يوجان حتون أروميا كيسن جري تكفانين يوجان تايه فين داود because I know him كله نما غنما دلغا سينه كالكالا دلغا رابو هانغا وجيوجان أنو كاسي تايم بيخبيرو كيسا حق مالي من نغالال تنيا سمنيت ما تنماتي سمنا ميري أنا كتاين تكابيرو كيسا تاوت تكاتو مبيرو قيسة تايم بيقول حقني خنا أمونا في سوى نيولي في دا أورموما حق بغاد تاين نما أورميا بلتو مالي تكا بولولا أنغوتي في كبساين بيقول تاين أورموما فمالي إتوبيو ما فمالي سبا سبلو ما فمالي تكاتو تكا ما كافر راسو دادا دينام نيسا جالتو غرفا نبام سيسو فدد أمو
rabbiin namaa, rabbiin addunyaa, rabbiin samii, rabbiin dachi taa'ee dhabamsiisuu hin dandeenye. Rabbiin hundaa olii hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye. Ammoo mucaa na eeguu jirtan. Ajjeesi jettanii isin jalaa dide. Miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide. Lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide. Biyya alaatii komaandoo si ergina jettanii isin jalaa dide. Muhaddin Abbaa Jabal, ilma Jimmaa Abbaa Jifar, mucaa murataa, nama haqaa halkan mataa dhooytanii ajjeestan jechuudha. Akkasiin dhiiga saree godhuuf, dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii beekas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha. Yaa hattuu abbaa gadaa Karrayyuu ajjeefte, yaa hattuu Jimaa naggatu jirtu. Yaa hattuu simintoo kuma lama deeyte. Yaa hattuu haa'umda, yaa hattuu soogidda, yaa hattuu gaazaa, yaa hattuu uummata Oromoo Goontanaamaa gootee hidhafitte. Yaa hattuu kofaltanii uummata keenya hawleen baasan keessatti harka dhoochisifattanii propagaandaa televiitan jechuudha. Uummanni isin hin jaalatu. Anaa isinitti hima uummata hawleen baasan uummanni isin hin jaalatu. Isin waan fadhu uummanni. Arkate sanillee fadhu uummanni. Jibaan ammoo uummata dura baatanii harka dhoochistanii uleen yaa'aa jirtan ammoo guyyaan keessan namni nama tuffate ni tufama. Sirri dhageeffadhaa kana nama tuffachuun tufamuuf itti. Si fakkaatteeti uummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee. Isini fakkaatee uummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan qabiinaa ta'an arguuf teessan jechuudha. Tufamuu keessan kana hattuu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne. Biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar. Biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama jeesaa bulaa isin hin jenne. Nama jeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti. Gidiraa Oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis. Ancheenaan qabu. Biyyaayis baqachuun taa'u. Ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu. An ummata Oromoo jechaan galee. Oromoof haqa dubbachuuf hin galee. Oromoof qabsaa'uuf hin galee. Oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naa dhiitee naan bareedu. Abadan. Yoo ireen xiyyatana taate asuma du'een qabrii Muhaddin seene san seena malee abadanuma qursii isin jala qabee abadanuma isinii kijibee uummata Oromoon boochisuun. Abadan ana booyeetu amalee. Abadan yaa naftanyaa irra caaltu. Yaa hattuu wayyaan irra caaltu. Yaa diina gurraacha. Ummata keenya gidiraa agarsiisu jiru halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru. Yaa sangaa yaa booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati gidiraa tanan kafalle ni garraa jechuu waliin. Hattuun amma booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasittu baddaa Oromoon. Amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu. Amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu. Hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasittu baddaa. Maqaa isaanii hattuu jootaniidha. Ja'a baasaaf Oromoon amma booda. Jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu. Jara hidhamuu qabu. Jara lubbuudhaa fi ajjechaa uummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu. Jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu. Yoo heera qabaatte abiyyi keenya. Ummata kana ummata si jibbisiisaa jira. Ati fi una garre qarxaasa si godhani. Si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifarkuttuun jirtu Abiyyi Ahmad Ali.
ست مجرانو نغياتيس إفركان جرتو أبي أحمد الياتيس ونياتي الكني قويا إفاجو إساني وداني تدبو جرا project ati ganama galgal ati lukoftarin dem nan jarri lukoftarin dem akawan qosada oromia ta nakaisa makinan dem anin be kan jarri kharuma oromia kana me makinan kam dem ta jaga fada garamulla ta da ku lukoftarin daga makinan daga rakom tambe kan haramaya da ku lukoftarin daga rakom ta dandi khara daga gorra juru kana narkan Cinaksan na kuda ni koftarin dagan rakodan di garaj cinaksan jirtu tada narkan jimma na kuda ummata kana mabasani alkan tidagan danti kadara rakko jirtu narkan ummanni eska macheno antaka kanta garan nasu ini koftari zo medut yanu gusambe ta sabono medut doktor abi henglesalna eska mache ila yom sitti kotani an warrikun hai ati mu mincha minister agenya helicopter to komiti kudani nudema biji kenya rakongam nukana ende bulchan nanno da falu kota si gode helicopter kere fate de ma bakai kama didalu helicopter mana bernota episode helicopter dan dia episode helicopter ende malak ni bawa kunang kami sente kota jirani nagar tui hai ummata kaisa de manjiran ummata bulchan jiran inagartu hai inde ati helicopter ile de helicopter ya jarri ota ko anke tidam yadi private jet kare pati private jet inde karani redawa jarri inde dokter abi jarri kon kamadi gabaren kenya konnambulan kenya kobe yoson kayetin facase kandandi kamne facase bulchan isa kan nanno da kamit helicopter indu feisa dupisa tu fida biti kun doktor abi ajja miti kun doktor abi bulchi sake bisi sumiti kun doktor abi inde ilal tengar to mosi ayama kannef doktor abi nutti miga isan business itti bobana situ ajja chisa jira wan kana nutti miga isan business itu bobana ga mana de dubi walda bajirti nutti miga doktor abi kami situ kasje tani jiramo mali hai television ratti wanne atijatu hatu wallahi sidayetta kati angorra distu hatu bayistu ummata afga amana ma taw qabna yetta ummanni ati angorra kaisu mana apa mana momiti ati kusanna yetta kati angorra kaisu kusanna balleessa doktor abi dubi kana sirritti nalali yechu damsa kana doktor abi naga bakkatana saden kana sigafachuuf tayo duuba den parlama keessatti doktor abi aduma basta dubi kana male wal disne yan doktor abi asi jaladda parti kana jaladda CV parti kana afgale male an jinni kana fi karkarro kana amane galle sina mane galle male karkarro guddas tikkase satuwe kani siyecha gale biya kanatti siyecha arsa kana kafala jira CV ummata kiyaf arsa kana kafala jira ati fi ummata wal dabsisa kan jirtu karkarro tikko fi guddo kana si hojjechisa jira mo mali rakonsa himiya doktor abi nutiri matati simi yo ate hojjechisu ba jarri kun abdi ilerra badi hojjete mo abdi litu sanirra hojjete enyu badi hojjete jarri kun badi abdi len hojjete on hojjecha jiru ba doktor abi sigala dubin kun jarri kun doktor lamma oli badi hojjecha jiru ba doktor abi dubin kun sigala doktor abi jarri kun walamma buya fi jarri kun budi de wal china kaen misani de be doktor abi sumaje jajira mo kabidu bichi amma gawlitti da chawfiana doktor abi sijalada parti kana jalada parti visiting ko sambar batu dupi kana more than wasi doktor abi rakola mani rabu e kamme ise kamiti rakosa dirati angosa ni rature lamman oromia rabu e rakonfo yae kama garre gurban kuna mata furture jarri kuna mata furu oromia rature lamma ramme isa mola marra foye san
abdiilee meeqaa garagaggale isaanii fi abdiilee kamitu badiirra hojjete eshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jaatu jijjiirame eegaate aangoo qabatte eegala mambu'e gaddurraa eegali aangoo pirezidantii jaatu naannoo Amaaraarraa jijjiirame Kenya kuni nabiyyi ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy maaf jara gizee jijjiirtu kana tokko jijjiiruu maaf si tulfaate Dr. Abiy maaf si tulfaate Dr. Abiy dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy na beektaan siis taanaan sirraan deebi'u Rabbi qofa sodaadha lubbu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyya Rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladhen qabu nama akka keetti dhageeffadhilleen qabu nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirulleen qabu directly indirectly ati biyya kanaaf dawaadha ati biyya kanaaf fawsiidha ati biyya kanaaf qoracha Dr. Abiy tuqaa keen barbaadu nama si tuquuf illee obsan qabuwan eenyuyyuu taana jara kana ammoo duuda keetirraa buusi jarri kun ummata sirratti kaasaa jira ummata si jibbisiisaa jira saba biraa si jibbisiisaa jira sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun siifin galle Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun siifin galle jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada wal ijaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuu akka Oromootti maaf torbaan lamaa dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonyaa shanee miti kan ajjeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy አይ ፈረጠጠ የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣ ሪፖርት ውሸት ነው ዶክተር አብይ አትመን ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ቪናጀይስን ummanni Oromoo si jaalata ummanni Sidaamaa si jaalata ummanni Somaalee si jaalata ummanni Amaaraa si jaalata sabaa sablammiin si jaalata maal rakkoon kee jara si kijibu kana riippoortii isaanii dhageessee ummatatti hin dubbatin jarri si kijibsiisaa jira jarri qalbii ummataa keessaa si baasaa jira jarri onnee ummataa keessaa si baasaa jira arra isaanii arrabsaman siitu arrabsamu jira arra isaanin jibbaman siitu jibbamu jira nama sitti mun qabdooti si kabbabanii gurra ummataa si duuchanii waan isaan sitti mammalee ta'u ummataan dhageessooti mee isaan dhiisi baalee dhaqiitii ummata mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi jimma dhaqii ummata mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi Harargee dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi Shawaa dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi Wallagga dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa Dr. Abiy maaf gowwoomta bakka kanatti Dr. Abiy benefit of doubting jiraachuu qabaabi Dr. Abiy maal taate if I were in your shoes I know what to do osoo ani bakka kee ta'e I know what to do maal taate ati
ummata Itoophiyaa hunda si jibbisiisaa jiranii bari nagartu Oromoo si jibbisiisan Somaalee si jibbisiisan Amaara si jibbisiisan Benchaangul Garana Gambeellaa si jibbisiisan ummanni si marsaa jira kasi jibbu baay'achaa jira bar Specialist hakim አይደለም እንደ ያሉ ዶክተር አብይ hakimi keenya ka specialist jedhee ummanni si faarsisan arraantana siin jechaa jira Dr. Abiy maaf hin dhageeffanne ummata kana meejaraa naannoo kana dhiisiti prograama keetiin sagantaa keetiin keeysan hin beeyin ummata wali qabi ummata wal argi waan ummanni sitti mudhaga'uun sitti ulfaata ummata irraa si hidhanii kophaa masaraa si galchanii isaan ummata dhiyaachaa waan ummanni jedhu isaan hambisa taifi fadan sittima sifi ummata gara si godhaa jiran in agartu kana sitta bachaa jiru ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት ሀገነ በመቀ ፊቶቲ ፕሬዝዳንት ይተፉፉ ቀበ ክራይቴሪያ አለ እንደ በህገ መንግስት አንብቤ አጣሁኝ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱበት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት የግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ ማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ ማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ብዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው ኡመኒ ኩን ሲቲታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመታ ከና ኦሶአቲ ፊ ለማን አደምባተን ኡመኒ ኩን ወልት ላል Let me say this, Dr. Abiy. Biranaga, please, Oromo, kumni kud afuri fi dibba afur jirtan kun, please share good enough. Maybe I'm boru do danda, if I'm do danda, I don't care. I'm more is in it menduana. Dubajiro. I'm a man of fashion, I'm a man of his words. Kapso kanaf ingale, kapso kanaf warege menduana. I don't care. I always fight for the truth. Sharika edu dubin kunega duftenati jirame edu kaban. I don't care. ቆንቆ እቻ ነምኒ የሆነ ጅጅራ ሚረንካ የነን ምክንያቱም ዋን ይሰጀብዱ ይሳበኻ አንካኒ ትጫለሞ ነጀለጅራ ኦቦሌሰተ ሰኒፉ ነምኒ ኩማ ሁዳ አፉሪ ፊ ዲባሻን ጀርታን ኩን አከጅርተን ሼር ጎዳ ዱቢ ከን አብይ ያደጎ ዶክተር አብይ ሲፊ ለማ ከወሎልቺሰ ኡመታ ሀቱ ኦሮሚያ ረጅሩ ካን that is my investigation ዮሲፊ ለማ ወሎልቺሱ ባተን ኢሳን ሲቲ መጠኑን ደንዳን You always advise Lemma, you and Lemma are always together. See, if Lemma guyu ajirtan, Lemma da oji advice gota, one delay do is a oji ojeta, Lemma male namabira marechistu. Sanifu jarri kun charrasiti matanuda in kabatu etu. So, Siti matanuda, washed malgodu gavan. Gare shiftata kajarani. Oromia kesa waballeysani lamma godu jira sinchadani I'm just using as an example akafa Kenya tim fayyadama jira maybe this maybe that fayyadamani CV lamma idu lola umani lamma chirra kaste isana chirra dufani lamma biya fi ango gadise behe ati fi isana kawalitti matanani shira warri dalage warra hattu hana Isani sitabate Dr. Abiy Ahmed Ali Lamma oji isani adda sibase
Otherwise, they have no chances to get close to you. Photo gaafa Oromiyaa hojii jiran umasan share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraate. So Lamma is their enemy number one jechuun sitti aanuuf. So they assassinated him. Ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan. CV inni ka wal dhoytanii fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times itaan jechuudha. They played you. La akkatti sitti taphatan Dr. Abiy. They become a brother at critical time. Lamma akkasi wal jaalatan kabiyyi jaalattuu fi si adda baasanii isaan ammoo obboleeyyan gaafa rakkoo ta'anii sitti maxxanan. Achi booda ati isaan mariisista isaan ummata mariisisanii isaan waan fadhan godhanii ati fi ummanni waliin argu si fi ummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bad Dr. Abiy maaf kijibna Dr. Abiy si fi ummanni eessatti wal beeku ummanni Oromoo sin beeku bad Dr. Abiy maqaan si beeku malee sin beeku si fi lamma adda dhawanii urshoo lammaadha ta ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu ka hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtu ummanni dubbatu komii ifira tambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummanni isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii. Dr. Abiy Ahmed Ali kaatee eebbiste abbaan eebbise. An obboleessa koo akka raammoo xiqqoo takkatti sitti himarra. Raammoo xiqqoo takkatti ka'e edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that CV lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii isaan diina si godhanii shoorakaan adda addaa ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Juwaar wajji dalaguudhaaf balleessanii isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajji mootummaa kana oofu fakkaatanii ba'an. Geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha. Sinyachu yaan. I know you are wise. Ati nama haqila. Nama beekaadha Dr. Abiy. Kun si jalaa badee jedhee yaadu. Ammoo jarri sanitti jirti. Kiyya dubbachaa jiran. Akka raammoo xiqqoo takkatti. Akka nama si jaalatutti. Akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti. Akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti. Akka si fi nama paartii kanaa fi ummata jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha. Ammoo paartii fi siis ummata kiyyaas nan jaaladha. Sadii jaaladheen danda'u. Si fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan. Ummata kiyya. Ummata na dhalche. Ummataan irraa dhaladhe. Ummata boru na awwaalu. Ummata boru du'aayi naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan. Si fi paartii irra. Si fi paartii irra ammoo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu. Ati nama bashaasha, nama haqila, nama qulqulluudha Dr. Abiy. Mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xarra takka manzaraa kee xaragiiti. Ija kee baafadhu laali dubbicha. Bitaa mirga milladhu. Egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa
fi kanneen kana fakkaatu lammaa magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase Oromiyaan ammani hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy. Deebisaa keessitu beeka. Kanaafuu Herri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallisii fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa kaanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromollee bilisa baasee ummata Itoophiyaallee nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy. Yaa waan sagalee uummataatti sitti himaa jira. Kana godhuu dhabuun ammoo ajjechaas saamichaas hundumaa usii qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu irra dhaqaa jira uummanni. Deemtee sirratti buutii jechuu ba'an. Dr. Abiy. Kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna. Si hojii wareegamuuf dhufne. Sodaa qabnu hin qabnu. Jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu. Ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtu diina si nyaatu. Diina si dhabamsiisu. Diina shanee dhokottuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru. Malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu. Ajjechaalee lameen ammaa hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen hin raawwanne. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwatee sinjechaa jiraan. ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀው ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቀ ያለው እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በሙሉም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በተአምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ አራት ነጥብ እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው እነሱ ተቀፍድደው ተጣርቶ ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል አብዲሌ ሲነሳኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል ተዋደናል ተፋቅረናል ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም የወያኔ ተገዢ አልነበረም ንጹህ ነው እንደኛ አምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉን ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት ማጥፎ ጊዜ አይኖርም አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል ሆኖም ግን ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት ኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ ቺፕሳቸው ወያኔ ጭንቅላታቸው ወያኔ አካሄዳቸው ወያኔ አደናነሳቸው ወያኔ አጣጣጣቸው ወያኔ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ
ሰው ማስገደልና ምን እሱ ምንም አይደለም። ትላንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ህሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል። የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም። ያውቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊገሌ በከተነት አከቲ አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋን ሰኒስ አጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪቫነ ሙሩን ይሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆጭ ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምጦ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ሆቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል። አረግም ያን ነገር የኔ ያለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላው ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው። ተጠያቂ አድርገው ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ ኦሮሞ ድሮም አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር፣ ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው ምን ፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ። ለምን ስንት ነው መውጣት ያለበት ያዘ መግለጫ? ያዘ መግለጫ የዱቃን ማሳመሪያ ሆኗል እኮ አሁን። እስከየት ድረስ ነው ያዘ መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው? ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሊባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱ ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው።
ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባው ነህ። ስለዚህ አንተ በምትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው። ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው። ይሄ የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል። እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። ጉዳይ አይደለም አላማ አለኝ እውነት ተናግሮ ይሞት። ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይንህን ግለጽ፣ ጎንህን እየው፣ ግራህን እየው፣ ቀኝህን እየው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር፣ የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር፣ የኦሮሚያ ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ። ከህዝብ ጋር ተገናኝ። አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው። አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል። ዶክተር አብይ ባክ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ። ህዝብ አዳምጥ። አገር የሚመራው በህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው። መስሎሃል? አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ አላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ። እመነኝ እመነኝ። ምን እየመራው ነው እያልክ ነው? የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ እያልከን እንዴ? ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ? የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል? ዶክተር አብይ በፈጠረ ይህ መቆጣጠር የተነሳ ነው አገር መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን? የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው፣ የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሁሉን ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም? እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው? ላንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብለው አንተ ጋር ያቋሽሻሉ። ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብላ አንተም ተወስዳለህ። ላንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ካንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ እያደረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው። እየተረዳ አይደለም አንተ። እስከ መቼ ነው እንዲህ ጥቢ የሚጫወቱብህ? እኛ እንወዳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል። የአማራ ህዝብ ይወዳል። ብሔረሰቦች እንወዳለን። ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነው ብለን አምነናል። ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው። እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ። በቃ ንቃ። ይበቃል። ንቃ። አይነክን ፈት ጉሰድ እርምጃ አምር። ሳቅ አቁም። ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም። ንግግር አቁም። ተግባር አሳይ። እሰር፣ ቅጣ፣ ቀፍድድ፣ አስተካክል። ምራ ሀገሪቷን። እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር። ይህን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል። ልጄን ጠባቂን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል። ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት ጸጸት የለብኝም፣ ነግሬያለሁ። ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር። ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ። እኔ ካንተ ጎን ነው ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለሁት፣ ከብልጽግና ጎን ነው ያለሁት። መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ረስት ኢን ፒስ። ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው። ረክሷል።
እኔም ነገ ብሞት ወይ ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉኝ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ? እኔ እንጃ ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖረም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል? ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል? ሲከተል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን? በዚህ ዓመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት? በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ፣ በኦሮሚያ ጽህፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው? ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም። ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻለሁ እያንዳንዷን። ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች። ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርቤያለሁ። ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾሮካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባ ሰብለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ኤስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አውቃለሁ። በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ፣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር። የቱን ነው ያቀረባችሁት? ንገረኝ። የቱ ነው የቀረበው? እኔም በሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው ታልፋት አይደል? ኢንሻአላህ አላህ አይገለኝም። ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝቤና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝን አመለካከት ጥዬም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ። ጉዳይ አይደለም። ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም። በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽህፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው። ይሄ መቆም አለበት፣ አቋሜ ነው። ከልቤ ስለማምን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ። ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ አንተ ነህ እያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ሕዝብ። ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ። ወደዛ እየሄደ ነው ሕዝብ። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድን ነው ዝግ ነው? አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ? እነሱ ስንት ሰው ገደሉ? አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ? እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው? እና የብሔር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ? እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ስለታዘዝካቸው? መለየት አለበት። አንተ አዛቸው ነው ለይልን ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው? ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለህ ነው የተውካቸው? ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው። አንተ ነው ያወረድከው። አንተ ነው ያሰርከው። እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም። የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው፣ የኔን ህዝብ ነው የጎዳው። በሱ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው። ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ። ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው አርዳሉ የምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩህ ነው ዶክተር አብይ። በፈጠረ እወድሃለሁ፣ አለቃዬ ነህ፣ መሪዬ ነህ፣ ጽኑ አቋም አለኝ ባንተ ላይ። እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ። እስካሁን የሰራው ስራ ብሩህ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል። እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው የማይችል ፕሮጀክት ሰርተሃል ዶክተር አብይ። እንጦጦ መሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ። ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ። ጀግናነትን አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም። ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም። እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ
መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም። ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም። ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን። አንተ ላይ እምነት አለኝ። አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ። አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ። አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብዬሃለሁ። አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብዬሃለሁ። እቺን ሀገር አንድ አድርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ። እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል። እመነኝ። መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ። እመነኝ። አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው። የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ እያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ አንደበተ ትሁት ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን የማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች የማትሰርቅ የማታወናብድ የውሸት ሪፖርት ማታቀርብ ሁሉም በእውነት የምትሰራ ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር አቋና ይላል። ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀረቀራለች። እመነኝ ዶክተር አብይ። ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል። ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች። እመነኝ። አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥቦ እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ። ሾልኮ ከጉያ የገቡ ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ። ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን። እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ። አትንገራቸው ለነሱ። ድንገት ጅማ ሂድ፣ ድንገት ሐረርጌ ሂድ፣ ድንገት ገረሙለት ሂድ፣ ድንገት ድሬዳዋ ሂድ። ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን ያው የራሷን የቻለች ነች። ድሬዳዋ በትክክለኛ መስመር ላይ ነው ያለችው። ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር ተገናኙ ከኦሮሚያ ጋር። የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን እያገለገሉ ናቸው። እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ እመጣለሁ። አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ እያገለገሉ ሀገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም፣ ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው። ድንገት ጭሮ ሂድ፣ ድንገት ሸዋ ሂድ፣ ከረዩ ጋር ሂድ፣ ድንገት ባሌ ሂድ፣ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ሂድ። እስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥ ጥርጭ አርግና በራስ መዋቅር ህዝብ እንዲወጣ አርግና መጥፎውም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ ነግራለሁ። ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ትረዳለህ። አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት። ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው all of the sudden surprise አርገዝ በሄሊኮፕተር ሂድና ቁብ ብለህ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት? ምንድነው ችግራችሁ? እንዴት ይዟችኋል? በለና ህዝብና ክርስቲ as a surprise you will see the truth by yourself። ይሄን አደራላለሁ። በብልጽግናና በመወደው ፓርቲ ብልጽግና በመወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ኪያፊ ሞቱማ ኪያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታን አንቀባ አንጋማት ኢሳኒ ወጂን ረኮን ቀቡ ፓርቲቺ ቁልቁሉዳ ሙሚቺ ቁልቁሉዳ
waan wal dhabee jira. Kan agarsiisuuf tattaaffitti jirra. Haa ta'u immoo hattoota muummicha ministeeraa keenya ajjeesuu barbaadan, hattoota paartii keenya fokkisuu barbaadan, hattoota mootummaa keenya kana mootummaa ajjeechaa, mootummaa dhiigaa, mootummaa gatii namaatiif lubbuu namaatiif gatiin qabne godhuu barbaadan kan bobaa keenya jala jiru, kan maqaa keenya himatu, kan uummata Oromoodhaa Guantanamo godhee mana hidhaatti dararaa jiru, kan hattummaadhaan simintoo nagadu, kan hattummaadhaan jimaa nagadu, kan hattummaadhaan killee nagadu kana uummataaf saaxiluun uummata barsiisaa deemuun dirqama. Dhugaan ni mooti. Yoomuu injifataadha nuti namni dhugaa dubbatu. Obboleessa kiyya Muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu warri naa hojii beektan ni beektanii, warri naa hojii agartan ni beektanii nama Muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa 3 dabre kana taaziyaarra turanii namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa du'aayii naa godhaa fi mucaadhaaf mucaan namaa qaati mucaa miti kan du'e anaatu du'e mucaan ajjeesanii nyaadhuu Dr. Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti haqni hin baati warri kana godhes hin beekama lubbuu kana gaafa rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u rabbiin jannatul firdoosii obboleessa kiyya Muhaddiin haa qananeessu maatii isaa jaalalloota isaa shariikan isaa jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hunda nama kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen Muhaddiin hin beektan hundinuu rabbi sinaa jajjabeessu namni Muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru Muhaddiin nama goota amalan saaliha nama naasuu nama qabu nama jaalala qabu kan fuula isaarraa kooflan dhabne yeroo hundaa'u nama ajajamaa amanamaa ilma naamusaan guddate kan sabboonaa ta'e kan Oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu kan nama haqaa akkaan jaalatu kan muummicha keenya muummicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu ilma godina Jimmaati ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf gaddan qabu mucaan kun du'uun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa qaccumatti qaxara cabsuunsaa na keessaa hin fayyine madaa yoomiyyee akka Haacaaluu Hundeessaatti akkaan hirriiba dhabuu fi waan kan irra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha. Warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isinin jechuu barbaada. Warri Angaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan rabbiin isin haa nyaatu. Annan jiraadha. Gaafa rabbisii ga'ee jedhe ammas nan du'a. Kaayoo kanarraa ammas baqadheen deemu uummata kiyya kan Oromoodhaa kan bahaa kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaadumaan waliin galini malee kaayoon keenya takka kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture haqumaaf qabsaawaa ture ammallee haqumaaf qabsaawaa jira aangoon nan bittu shilingiin jootanitti naqan nan bittu makiinaan nan bittu ijoolleen eegduu na jala godhuudhaan nan bittu so ani uummata Oromoof hin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee uummata Oromoo jecha biyyatti hin galu saba kiyya kana uummata kiyya keessattuu kan hin keessa dhaladhe uummata godina Harargee Bahaadhaa kan hin akkaan jaaladhu kan hin ifirra jaaladhu kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban bakka fedhanillee jiraatan akka fedhanillee jiraatan ilaalcha fedhanillee qaban ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru rabbiitu beekaa kan irraa dhiifama isin jechuu barbaada deemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaawaa ture anaaf daanduma natti fakkaatte natti dhugaa taateen qabsaawaa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruuf miti ani kan biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuuf miti booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuuf miti kan biyya alaatti galee uummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle qabuufis hin taa'u ani uummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee
nama dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galuusi. Kana akkana hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodha kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kan duraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonaan illaa isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kaniin amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafas illee naaf sirriidha akkasitti naaf wadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fufaa hanga wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Hacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muhiddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muhiddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaawaa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefkisaa ijoollee sharikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabtu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Anammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru qaamni poolisaa tokko qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati ka qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hoggansa poolisaa ta'e kan hoggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu didaa. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhellee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajjaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaan fi ijoollee sharika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin ummata naannoo saniitii wajjin ummata godina saniitii wajjin ummatuma Oromootii jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kannuu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneera qulqulleeffanneera kana sirriitti hubadhaa isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harka qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamuu heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kannuu dide makiinaa kannuu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee bareedaadhaa uummataadhaa fi oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif Muhiddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kannuu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii
Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qabaa? Makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira. Bakkayyuu dhaabbataa jira. Hojii hojjechaa hin jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qabaa? Maaf mucaa kanaaf makiinaa kan nuu diddanii? Hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu, akka inni ta'e hin beeknu, waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture ummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma ummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Ummanni illee kana isin gaafachaa jira, isin illee gabbaa dubbadha. Deebisaa ummataaf kanna muwaddiin kiyya rabbiin jannatul firdawsi siyaa kananiisu boleeyyin kiyya ka islaamaa fi kan kiristaanaa kan waaqeffataa hedduun asirra ture naganaa tura. Walichi ministeera keenya dhaamsa manni Oromoodhaa hundi keessanuu kana yeela ammaanaa hojjetu turtan hundi galatooma sheer godhaa uummata Oromootii fi saba sablammii hundaan nagaa haala jiruu fi waan jiru hunda daawwatan isinii dhiyeessaa deema. Galatooma rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu. Diga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amata amatatti sirna aangoo isaanii kabaju kana warra